Lun ka ng bong luru lang solong hajakan kapajud. Politeknik along Kacharli Athare Sami, lapen carving lo Autonomous Council at CM ang bong kachingway. Kipatuga take bang pubang piapan birta kemi. Kardom aprang sikado hoi pantami adap ke mea kardom pajerdo morning news along peneli thare chisong tero number tang ton pen arjik tham CTM club and dipu lorulang so hacha aklamalong kepado hacha kana rongaje arkoi crate rock arni lon kana bongsi pajutlo Lurulang so CTM club and lurulang so hacha aklamalong arkoi crate plipen crepe ho arni an hacha kan pado hacha kan ka pajudaning ve lon kan pensi hacha kan apan arongaje pen chipadi ponno IS barim joining tikat harpen lon kan atwar ho dedapi karbieng long nong kache thang alun se pola penalun se pietum kache tong arara pan lun parjut se aning parong pining hacha kana jay mek lurulang so maker Samson terang lun se seding be lapen arisang ho tumsi pachun po Kaprek Politeknik along Kacharli bom athare lapen asami adilong arkoi kretrok siarni karbieng long Autonomous Council a CEM tuliram rong hangapon chetong dam Kaprek Politeknik along Kacharli bom technical abang fubang pia dilung lapen karbiang long Autonomous Council a CEM tuliram rong hangang bong Politeknik along kedo kethak kichokijun lapen kadure pothak kachingwai aklong pali CEM rong hang Politeknik along Kacharli atharia samiatum kisungalam arjude rapi technical Kacharli ari sonim somarapan council pen kipi bom stipend atangkang pakam ponchet poposi CEM ningje ladak kachathan nang jialam chuning suriner krit trok sianing kan kipi nangji stipend atangka pini ariata council pen pitek thelang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen kepathu kethek abang phubang phia phan voreng kipiji alam pachitaksi birta kemi pachitham Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen non hejong hojai along birta kimi ke pachitak atengke national ap international kachipedia along share anong ekilong abang phubang phia phan kutisi rup anong ekilong abang phubang phia pan lak phokep lapen tamanong ekilong abang phubang phia pan lak engkora pho atangka PG national ap international ke patholong nong ekilong abang phubang phia pan ACS DSP lapen DTO avoreng mate sakurita PG pusonta Chief Minister Sonowal pachitak thu laso birta karjulong pen ke pathu abang phubang phia tum aning chiparong rinti Nomnalam so por pandhina parman birta moingtan paniksin hen Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8th, 9th and 10th of January 2018 at SBI Difu branch, Lumding Road. Up to 50% discount longpo, loan kachitu une atubapan. Labangso awarsai keme endonon, lapen bank loan chipi une pen chapajok dunon. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong gaham bitch kimchi phansi ji tham bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc.
Montessori classes will start from first week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipotot birtalong wangtulum. Soching Thenta constituency kahai ingtia rongarong rongmongve veterinary hospital complex along achokumar lapen marat mareng api sekalanga doktor tumena sai cheklem kletet ajok radatum kachupang reng api sekalang our sai pinyari anta longwangve pusi birtalong. Ason amo deng pen rat ke paching thorje phanpura karbiang long angkang ongdung hawara long program sai campaign padoponlo lason si soching thenta constituency rong movia hawar ke ha ingtia rong along sitame veterinary hospital complex kimrang ponse radatum joy kepen kechupang reng api hai hoi kiso kelang abar sai pathik piponlo bon sitame veterinary chokomaratum ning hangaling kacheplanga jawrat phan kinang sarabar sai pajer pon thekte hangjanglo lasila posona chokomaratum phan ang hoipen pasun vek nang ji pusi chirak to arat tumpen pherang kyang no lamthe pachini ये रोमोबे खाइंगती गांव है और ये हमारा सामने है रोमोबे सब सेंटर वेटनरी और यहाँ पे 3 स्टाफ रहते थे डॉक्टर और एक चौकीदार रहते हैं और एक थर्ड गेट वो भी कंपाउंडर जैसा है तो लेकिन डॉक्टर तो यहाँ पे आता नहीं है हफ्ते में कभी कभी आते हैं और अभी करीब 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया वो आया नहीं है यहाँ पे और ये जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड ये दोनों स्टाफ है वो लोग कभी कभी रहते हैं और एक तो यहाँ सामने कुठरी में रूम लेके वहाँ पे रहता है कभी कभी आते हैं और डॉक्टर उसका भी यहाँ पे क्वार्टर है लेकिन वो यहाँ पे रहता नहीं वो जाके वहाँ बुकाघाट में रूम लेके वहाँ पे रहता है कभी कभी कच्चे आता है ये लोग तो हम न्यूज़ वाले से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये न्यूज़ सबको दिखाए और हम लोगों का जो यहाँ पे इतना बड़ा सरकार ने हम लोगों को ये बना के दिया है वेटनरी एक सब सेंटर लेकिन यहाँ पे अगर सब अगर आके यहाँ स्टाफ रहे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा यहाँ की सर्विस हम लोगों को अच्छा मिलेगा इसलिए हम लोगों का न्यूज़ वालों से आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है Dipu Electricity Board adun kedu rongkhela no maker karlitang Salendro Singh lapen Harjit Kaur Asupo Guwahati Nagamis Restaurant along a manager Bhupinder Singh artha thongkebra trong Guwahati Jayanagar along arkoi niphai kregathom aningwe Innova car kapatong pen apran kedama birta phirangke tumben birta nangpale Kedamtang arkoi ni pai kregatham aningwe angjer pia hemlong an chodetapi motorcycle pen kedam bombahot traffic jam along ihum Innova car phan asap towar ke pek japan tuning rilo setame towara bang ke pek pc Bhupender Singh abaida phan patong phitlo laso jok Singh abaid divider along ke patong dam derpen apho along penang an areng hu kiso dolo tong sekon pen Guwahati Medical College along an sekelang Japan ponlo setame doctor atum pen aprana wetang lo pusi pachinilo ke thekdolong atum pen kapachini atengke Jayanagar along Innova car pen truck joine ongdung agari kapache lenga phan siksak rentilo laso ho truck atewara phan asap toar ke pek Japan tuning rilo setame truck atum Hormukar thang kido wa jok towar pek on ededlo laso api Innova car atuma phan setame towar ke pek Japan tuning rilo Innova car along kache thabatum kangri kankrang atum side labang so car along kache thap inot arlo so abang sing kevek abad kapatong Japan katewara phan kipwa tengpen patong phidlo pusi pachini pinpur me singa hemalong Kiri Karlan abang phuke alangri inut vetlo pusi chinidun karlitang singa hemasor adona rabatum pen prabjin pen kapatong wek atuma phan nep ingnangra arona ting pen kangsai Japan tuning ripon pado
PD morning news of your tabang kila pansi kang ton poning lo lai bom the card news channel do me tag me korban tu